na jedan ljudski način i tako, predložili smo mu ono što smo upravo poslali i tako. I vidjeli smo kod njega i optimizam i da je saosjećao se sa bolom našim i što je normalno, što smatramo da je čovjek i dogovorili smo se da sve sagleda, jer preko noći ne može to, jer iskreno da vam kažem, samo ministarstvo nije samo pod jednom partijom, kod svih partija, najvjerovatnije da to svak na svoju stranu vuče. Ali ja vidim da je on spreman, možda će biti nekih novosti i nešto tako da će se riješiti, ali mi ćemo obaviti sastanak najdalje za jedno 15 dana opet, jer čovjek hoće sve da sagleda. Za pola stvari čak čovjek nije bio ni upoznat, jer ga nisu upoznali. Ja jesam sa detaljima do kraja i stvarno je to čovjek prihvatio baš emotivno i tako. I ja sam i iznenađena i pozitivno sam iznenađena što se toga tiče, jer sam mislila da niko nema ni dušu ni srce da više ovo čuje. Ali čovjek je upoznat sa mnogim stvarima koje stvarno nije znao i doživio je to kako je doživio, ali stoji obećanje, mislim stoji da će krenuti, nije da je rekao sve to završeno, znate, to je rekao da će postojati razgovor i da će on, da mi upravo od toga tražimo razrešenja i tada će se uključiti u ta ministarstva i da će da sagleda činjenice i oni koji su krivi da će morati da snose odgovornost što se tiče Medovine, jer mi smo ukazali na propuste i prije Medovine i posle Medovine, tako da tražili smo i pomoć da se užurba suđenje, da ne bude maratonska suđenja, imaju sve dokaze i činjenice i tako da bi to trebalo. Tražili smo ostavku. U stvari, u našoj tužbi je Goran Jokić, ali smo tražili to prvo da onaj koji je koordinirao toga dana, kad su naši ubijani u Medovini, koji je osporio 5 policajaca da se ne mrdaju ispred manastira, nego da stoje tu, dok su ljudi ginuli 45 minuta. Ako je toliko, nema što da kažem vam, razgovor je bio baš konstruktivan i mene kao majci i babi je dao nadu. Mlad je čovjek, ima svoju djecu i nadam se da će uspjeti, ali ako naiđe na otpor, a on bude radio kako treba, onda treba sva Crna Gora da ga podrži. Svakog čovjeka koji radi onako kako treba, ja? S obzirom da je premijer, neka upotrebi svoje ingerencije, sve. Ako ga bude ko osporio, neka izađe javno i kaže ja ne mogu od tih i tih. I normalno da ćemo mi svi normalni ljudi koji smatramo da trebamo ići u Evropskoj uniji i da bude vama mladima i svima dobro, da ćemo podržati bilo ko, jel? Nije važno ni kako se ko deklariše, ni partijski, a najmanje, što je najvažnije, mi smo svi ljudi, ne moramo se gledati po nacionalnosti, niti sam to ikad u životu gledala. To je užasna stvar. Sad kažite nam, kazali ste da ćete se kroz 15 dana ponovo sastati sa premijerom. Yes. Da li ćete u ovih 15 dana obustaviti proteste? Ne. Protesti se neće obustaviti, jer da vam kažem nešto, ja cijenim svakog ko kaže na riječ, ali moja muka i bol me natjerala samo dijela da cijenim. I kad krenu prvi dio rešenja našega, mi normalno ćemo da smanjimo, a onda do konačnog da obustavimo, jer nama nije lako više, stvarno, posebno mene koja jedan dan nisam izostala, a nije mi svaki dan bilo lako da izađem gore, ali sam rekla stojeću dokle god bude, jer to nam je jedina alternativa bila. Znate sami da sam išla u institucija i da su svi to jedva čekali da mi vide leđa, ali ja sam to sve znala i onda sam se pravila da sam vrlo ljubazna kao i oni, ali sam svoje radila i ovo sve što sam za Medovinu učinjela, da se ja sa mojim mužem nijesam u borbu krenula, na nju bi davno tačka stavila. Ali pošto ste bili upoznati da je gospođa
za ljudska prava Mirjana Radovića bjelodanila među prve. I mogu isto da kažem javno da jedini čovjek iz policije, koji nije bio tada direktor policije kada su moji ginuli, Brđanin se kukavički povukao, ali je zato Lazar Šćepanović ne riječima, nego dijelima porodici Pejović sve što je mogao. I to neću da izostavim. Niti imam razloga da ga podržim na ovu moju muku. Da je moj sin u pitanju, dobio bi kritiku kako je zaslužio. Ali on stvarno uradio sve što je mogao i trudi se i dalje. Međutim, sami znate u kom grmu leži zec. Dakle, evo samo da sumiramo, tražili ste smjenu načelnika, dakle, Centra bezbjednosti Cetinje i... Ne Cetinje, no Centar, izvinjavam se. I samo da ponovimo, je li vam možda nuđe neki sastanak sa ministrom Šaranovićem? Pa bila sam ja više puta sa svojim suprugom sa Šaranovićem, međutim, znate kako, ja imam osjećaj da se oni svi jedni od drugih boje. Ja kažem, ako stojite, brate, ljudi na te funkcije, iskoristite to, upotrijebite ono što treba. Jer onda mi nismo nigde došli kao država, ni kao sistem, ni kao... Ne može da nam funkcioniše, razumijete? Ako oni jedni, jer imam osjećaj da se oni, nije osjećajno, to je tačno. Oni svi govore, ako ja krenem ispravno da radimo, staću bez fotelje. Da je to jedna država koja u jednom rasulu gdje nema pravde. Evo sami znate, no neću tim da se bavim pored svoje muke, ali čujem od svega. Mi smo već država u rasulu čim nemamo ustavne sudije. Vidite što rade. Znači oni mogu to da rade. Gdje to može biti pravna država? Ja sam rekla i gospodinu Spajiću, ko će nas da primi u Evropskoj uniji? Koje poglavlje? Ja želim moje poglavlje, Medovinu da stavim tačno. Ali samo da ne napanemo, ne daj Bože nikom, ja ne želim da ne vini neko, jer bi se ja ogriješio. Ali ja to ne želim. Mene Marka i Mašana i ćerku niko ne može vratiti. Ne bi mene nikakva satisfakcija bila da se ljudi kažnjavaju i da ja to rana, s tim se ne liječi, ali sam dužna prema njima i prema ostaloj djeci. Da se vrati život u Crnoj Gori, da se batalimo ko je ko, da radi svak svoj posao i vjerujte mi, nema tih vrata koja neće se otvoriti. Svi, ali mi smo, vjerujte mi, ja sam imala priliku da dođe na Kruševac Bijelo njemački novinari, francuski novinari, turski novinari. I oni se nisu čudu moglo načuditi da niko odgovornost nije snosio za 23 žrtve. To je nepojmljivo. Ali mora neko da nosi odgovornost. Ali Medovina je nešto i prije Medovine, znači krivično da se goni. Mi imamo već u tužbi našoj Jokića, gospođu Krivokapić koja je bila u filijali načelnica za davanje oružja. Znači, toliko je propusta napravljeno da je to već krenulo sudskim putem, ali vjerujte mi, ima i iznenađenja veliko. Ali to ćemo da plasiramo kad bude ono sve i okle zlo izlazi i opet ću ponoviti da zlo izlazi nažalost iz svetinja, nažalost, jer ne mogu da shvatim da ja u Cetinskom manastiru ne mogu da uđem i da tražim za ovaj moj bol utjehu neku. A ne da nailaziš na Timonsku, izlazi iz manastira i da ti ubija djecu. Upravo je to uradio Monsu koji je u Medovinu napravio sad. I neka neko kaže da ja neistinu pričam, ja ću šifre odgovarati za to. Jer pola sata prije Medovine on je bio u manastiru na obučavanju. Pa ću onda da lansiram snimak te sektaške liturgije. I zašto se Cetinje? Zašto stvaraju od građana Cetinja da su oni ljudi koji ne vjeruju i ne poštuju svetinje? To je jedna notorna laž. No mi ne damo da se skrnave svetinje. Da se skrnave. I samo treba biti čovjek. Ja poštujem sve, ali neka oni poštuju naš krš, naše nebo i naše sve. Ja svakog poštujem. I Crna Gora je država svih građana. Ali ja ne mogu biti u Crnoj Gori na ono što sam 60 godina. I dok to zlo se ne makne, neće se ovako. Upravo su se
2 masakra desila, ja vam garantujem da to nije, da ih možemo nazvati terorističkim aktom. Jer, kažem vam, kad budemo plasirali ovo što imamo, onda će biti svi uvjereni, jer to je upravo čovjek koji je iz Europola, kad je vidio, rekao ovo su teroristički akti, a ne masakr. Znači, znate šta poduzima teroristički akt kad se napravi. Nedužnu djecu, 4 dječaka iz Cetinja, za jedno malo od Cetinje, za Crnu Goru, tuga i bol. Ali vam kažem, postoji ljudi i neki, kako će vas biti. Rekli ste da premijer Spajić nije znao sve činjenice, da ste ga vi upoznali danas sa nečim novim. O čemu ste ga vi to informisali, što on nije znao? Ja sam ga lično informisala kako je sve teklo od početka Medeljke. Jer on nije znao te detalje, za njih sitne, a za mene veoma krupne. I upravo ti sitni detalji koji oni su preskočili, oni su dali pravu sliku o Medelju. Jer rekla sam i njemu, i to ga je potreslo, kad sam rekla da je sramota crnogorsku vlast koja je trebala da radi ono što nisu smjeli mene da dozvole, da ja ranjena idem da pravim istragu, da sahranjujem moje posle 40 dana opet, znate na što sam naišla, da ja slikajem, da ja prepoznajem tragove mojih unuka i da ja objavljujem istinu, a nisam ni forenzičar, ni policajka, ni za krvne delikte, ništa od toga. Ali sam tu muku podnijela i država je to dozvolila da baba i majka to radi. Neka je sramota sve one koji su to izostavili, jer neće im se na dobro vratiti. Svaka moja suza koju sam prolila, gledajući to i radeći ono što oni nisu htjeli da urade, neka se stide i sigurno neće ih dobro biti kroz život, jer svaka moja suza je teška, evo 1126 dana, od kad ih nema. Hvala.